ndakowe none ubwo se sinarera si TikTok Universal cause Correct. niki Thank you, Miss Joy. Thank you. Birayo. Bovari. One. Ariko fada unkoreye ibintu bitari unkoreye ibintu bya po. Oh my God, Miss Joy. Thank you, darling. uskoje kugira ubuzima Yesu ariko rero je te jure Yo, Miss Joy, thank you. May God bless you, my friend. oh yes baje kugira 20 hello Thank you, Muyango. manifest kitwa manifest Sigaye mu manga burundu pe nsigaye mu manga koko Rwanda, thank you, Miss. Yo, fada. Baretse kunsetsa koko. Oh, man. Amen. Thank you. kera nagiraga abantu banje none manifesting na money Umama gift. manifesting na money Ayikongerere. Usto Baravuga ngo naza kuri 23. mana Shani thank you Shani Thank you. Muravuze ngo nago ndibuza kuri 23. Shani mani kumwe abantu ba contributing live yanye n'abantu 10 ba mbere Kenzo Miss Yawe, Photogenique nansabira mwese. Miss Miyango Steven M Pastor Kim Bizu Buba Denise Chanel Jaja Z Byiringiro Yves Aria na Aime God bless you kabisa ndi ukuntu nari njye wariyoboye no pano bakwandika hano kugira ngo nze kubashimira ariko Yago you can pull up Yago wahindura ugashyira muri big screen umuntu ukeneye ko wayimudevelera nasabira umuntu ashaka Yago wansa ari kubamagara ngo mpindura abantu kandi nsa nk'urangaye we wayini ko ntakubona wayini urihe ko ntakubona Yago wanshira mu ko ari nje wayi Prophet Ego One, thank you. Umva Bemba itatayiga murabizi mu gihe top gift ugatari nubwo ndi Muyango murabizi undi muntu hano ngiye nasabira kujya muri big screen ni umuntu witwa Lilira Miracle ntago nca ku ruhande nago nifadana n'imbisabiye ariciye amazi ariko Lilira Miracle naguhaye unuva ngo umuntu ushaka wese amushyira muri big screen we wayini ntabwo ufite internet yo zamura Lilira Miracle Godfather mani ntabwo uri kumbona ubu warahari you can put wamushyiramo Yago uramukandaho umushyira muri big screen n'uburenganzira bwawe hanyuma ikindi Yago Father thank you ngamunde mu nkunde ikindi kintu ngewe ntakunze ngo mundemo nagusabye gukira account muri big screen account yawe musabira intare urangije wanga gukora ibyo nagusabye none sigo kubera iki kanyigarure none singiye ko ntagize kohereza intare kuri account yawe VP nare muya nabigusabye binkorere n'ubundi byo wakoze muya musharingire miss wacu musharingire miss please Denis Shane yo yes Shani Diana na Shani ase bizu bagiye Shani thank you Shani no hari fite Shani na Shani urakoze Shani na Shani ego urakoze Deni mbona niho nango mva ile shanje image pe Yago bizu babu Yago watsabiye intare Yago ngo kirebe indirimbo y'intare hari umuntu ugiye kumva intare yego diramo indirimbo bagusabiye umwana w'intare uretse gato ariko banza yagiye naho hari arahari uretse gato Muyango arahari uretse gato ninde ugiye kuyimpa uretse gato yagusabiraga Muyango ariko sinzi mbari yabyumvise arahari sinzi mbari hari ngewe abantu ndinda gushima Imana pe Imana fada rebera niba Muyango ahari Muyango arahari okay bagusabiye shyiramo umuziki w'intare These days, work goes fast. wazabuze YouTube Premium waburorowe ndayigira bro reka nze turebe yes we big energy ntare ntayo nese rero cyangwa indirimbo y'uburoro umva ko baguheraho ewe dore ikintu baguhaye big energy baguhaye skeleton baguhaye dinosaurs ngufi itari ndende
Muhoza wibite sho bite ariko ari ngwinyi. muravuze ngo bamuhaye ntabwo dinosaurs y'igice ntabwo ari ndende cyane nk'aho indi bahaye amaji May God bless you, Trina. cyagiye dinosaurs bagoye cyari kinini Yo, Father. Humura gende baduka ko hari dinosaurs zigenda ku igare niyo muyanga atayitanga na riri nayimusaba kayikumera bro kubera ko birahari ndimo n'umuka Imana yaje muri gift gallery nsigajemo icyo bita muri gift gallery nsigajemo ikintu bita TikTok. Imana yabyemeye. umukene wa hano araza gupfa ndakuranye ririra miracle na abantu mungire muri gift gallery nkeneye abantu guys mu following wayini mu following umujene bita wayini no muntu uri capacity no mutipe usupportinga bya hatari numva bro mu following wayini this guy is something else. He's amazing. Numva thank you wayini ni pura no mutipe usupporting ugira urukundo bro follow this man abantu mujye ara hostinga mujye kuri platform ye man the guy is something else. no hosting a space ya aragira ngewe naramufollowing ngewe naramufollowing EYN I think nageze kumblessing I think yeah let's do this together bijyo bijanaje nkuzamure ndabona amariri wambabariye tukahacana umucyo wambabari ukameriye intare Godfather koko wambabariye ko nta ngakana kinare ngari kumusabira kana kinare so wabwangatiwe uri barasabita rukampakana nyamunsi yipfugatsirwe n'Imana dishano yemeruka yosori babi bari mvugisha kameruka kumusabira kagana kinari nabagusabira wahinze hehe se urakoze ariko niba ndenda guhitana ntabwo nkira Yesu gusirira guhina aratabanje kundeba tumwumve yo Father riri mushyire muri big screen riri screen yarafu uri moderate ariko ntabwo bizi James K, welcome. James K in the house, yes we. Aba South Africa. James K no muri South Africa mbonye kadarapo ka South Africa kandi nabaye Cape Town. Umunyarwanda gakubitwa n'inkuba. Yes we. Ariko none se twapfuye iki mwana wa mama ko ni kuma gasha. Bwana wo kakamera kandi. Ni kwiki mani ko umva amaji bige na James wa muyango yamusabiraga gake. Ari gusabira Godfather samusabira akabwana kinare. Nasabye intare. Umutubabare twe tutumvishe neza urakoze. Ako riri utanga intare n'akana kayo umviye yamunanye. Ayiwe. Tangiye kwishonge. Inayina. Ko abantu bacecetse mugaruke muri active mugaruke mu murongo. James Jewe yagiye. Kubita. Karakano riri papa yagakunda ukama kakaza kamenera gakiruka. Thank you darling. May God bless you. Trina. Yes we. Oh my God. Mvana nicaye na Thank you. Sutamye amavi yakobotse yabaye nk'amavi y'inka y'ihene. Oh byingira. Thank you. Nashi yekuza matse. Ziringiro yafashije na Miss Munyango na Kenzo Edsa. Yes we. Kiri mbonye ikintu kigiye kwariri. Ni ya manifesting riri play noza Munyango yayimaye ko kwitwa manifesting na manifest. Thank you very much. Byiringiro kandi urangeza kuri veni mfite ibyiringiro njewe. Dore ahantu mangina byibyi. Thank you ku muntu mpaye gift none aha birimo kuzamuka byiruka. Ni yitwa guhita ukandukanye no kureba abantu bagukanze. Ni yitwa YGMK. Thank you. You said thank you. Yes way. Thank you, Mwanda. Thank you. Oh my God. Mubandikazi. Mubandakazi. Mani shobora byose. Thank you. Yesu mukiza. I love the energy. Mubanda. Begi zina shawe umuntu afite. Ariko arenze Mubanda arabikora. Godfather, you share mo kakaririmbo none. Yes, dore.
Davimbi, Dora thank Why you. Simpi Riri? Davi Riri nakumenyeho uzamubona amadolari Wow, wow, amajiri wow, wow, Riri wow. narakubwiye Thank you. ukeneye Reka ibirenze mushimire uriya n'ibi muntu. Ngwiki Godfa. ukeneye n'ibirenze ibi Yeah, Oh, she kuko you do deserves more more. than this. Oh, thank you Godfa. Thank you. Jotoshi Reka nshimire uyu muntu. Sinzi n'uwo ari we mubandakazi. Thank you so much. Kuri iyi gift umpaye. Imana iguhe umugisha. Biraryoha guhabwa gift Imana yanjye. Buryo uzi kuzitanga no kuzihabwa bitari kimwe. Iyo uzihawe uba wumva wishimye kabisa. Thank you. Imana iguhe umugisha. wumvise ukuntu mwaba User thank mudushimisha you. Ni ukuri birashimishije. User thank you. uko niko mudushimisha Riri. Yeah. Jotoshi It's amazing. Biraryoha. Twagiye yago. No, rekeramo Riri mbabarira njye nabimusabiye bro, Yago ndahita nabimusabiye. nk'ukinga. Ndahita ahantu hatera umugisha. Big energy. wow Kazi. Yesu ekira mabayi Reka nirate kuri Eric gatoya harya uvuga ngo reka nkurebe nk'ibiryo by'ingurube. ushaka kureba ibyo by'ingurube unumiwe uri kureba nk'ikibuto cy'avoka imbwa intoza zanze ihene n'inka ubu ngubu nangiye kwiheba sinzi nicyo navuga ubu ngubu Jotoshi dore ukuntu nitanye n'itama tama na tama Amagi reka murebe nk'ibiryo by'ingurube. Uzi ko intare imanuka niyo yaba atari wowe ugiyeho ukumva udushagari. uzi ko umutima uhagaze Ubu noneho namwe murabyumva. Ibyo twavugaga murabyumva. Na Yago nibo bonyine Ugira ntari burebe ubwoba nk'ibiryo ukumva. by'ingurube. abandi bose ubarebe bazunguriza umutwe ni ukuri ko Imana njyewe ubu numiwe noti nk'avoka man njyewe ni ukuri ko Imana meze nk'ikibuto cy'avoka ihene zanze Kuvuga se ndi ku 11 uravuga iki intare bambwiye iki Mubandakazi thank you. rega wowe wahostinze boss ala Umpesheje ishema mubandakazi we. Ariko Imana Mubanda aremewe User thank you so much. Mubanda User, aremewe. thank you so much. nzamunzanire hano ewana mushimire komilfo. umva nangiye kwiheba ale Mubandakazi nzamuha. Ariko munkure kuri 43 wana namwe mwinsebe. ariko ye ahubwo wa pasiteri yawe wa kabiri njyewe nda nkaba wa gatatu iri mwanambukije hano ukaba wa kabiri nkaba wa gatatu Big Energy ni number 1 Lilira Miracle number 2 Eric number 3 mwende muntu Mbanze mbirateho ariko uko biryoha ko uri hano uri wa gatatu. Mbanze enjoying. Gina yandi rimwe najyamucirangira ndi muri Amerika ya domboro ya soya coffee. Jewe bisha byagenze guteka ari gutanga n'agasuri. Yesu. Jaja thank you. Ninde nijo. Yesu. Mana we nukuri ko Imana mungira wa gatatu thank you Jaja. Oh my God. Thank you. Nagize wa gatatu koko ndabasabye Uretse nsubize amagambo aboneye ntavuze ndayarotiriye ndabona igiye kuncaho. Utanyereza umwana w'intare. Yesu. Pastor. Oh my God. Agahende. Pastor. Agahende karakanare. Pastor, thank you. Ineza Winnie, thank you Pastor, Bubu thank you. May God bless Pastor you. agahende kinare. Big Energy. Pastor uziko pastor tazi kuzana 8 man. May blood of Pastor Jesus. Okimo. Nageze Bruxelles ndaho nyakira. Ata umunani bwarenze ni nk'icumi. Ariko Amaze gutanga muyango nawe yatanze muyango yatanze ububwana bw'intare nka Bwana 8 Pastor Kim utanze. mwura kuri 43 wanshizeho. mwankwe hano Pastor Kiwankwe hano koko basi ngeza kuri tarani. Pastor Kim ari butwereke uwagiye kublessing ubu ngubu. Pastor wande bitankunda God bless you. Pastor Okimo twereke ugiye kublessing. Nare. Kwisi yahageze ngo niryo jambo rya Yagize anniversaire kamuririmbire umwana w'intare ndabizi ndamubona. Happy Uraririmba kuri uko naririmbye se. you. Happy birthday. Dear Pastor Kim. Happy birthday. Ineza Winnie gusura. kabanze nishimirire Ineza Winnie uri kunkandaho. Ineza Winnie, More anointing to Pastor Akim, more anointing, more money, more life, more blessings. Umva mwana w'intare ndabizi agiye kuza ibyo ngibyo byo ndabyizeye.
Keza mvuga bambi nari sinzi ibintu wagiye kuvuga. oya nindi gushimira ineza Winnie, may God bless you. Afrika mana umuntu washize kuri 43 nabinkoreho. Kumbe maze yisa. Humuransetse. Ngiye nkeneye ko okay ninde muntu ugera kuri target wa mbere ariko bundi. Ntabwo nora kari big energy se hari uwundi. Ayigero yageze kuri 47 bagahita atuza 70 Nyanga kiri kuvuga nanjye ubunumiwe. Gusa ngiye najya bangeze ko at least nka 30 combien ubundi nicecekire ubundi basigira ikibuga nicare nunze. Nataragira icya kabiri cya Yago ubu ngubu umeze nk'umucuruzi w'indabyo. Yani mungure kuri 43. Uri ucuruza inyanya z'ikimene muri Owino. Wakiseka nansa na mungona Imana. uravuga ko. Thank you. Nzize wabambi nure. Nukuri. Bije bija mwanda wa bahati urabyumva basiye. Iraga gatatu iveho wa. Claire, thank you Claire. Pastor Kim sabukuru nziza. Yako yanunguye wallahi. Ntacyo mfataho naje ndaririmba. We na Muyango disi bakoze oya mujye atise mujye mushimira abantu bakiriho. We na Muyango bakoze akazi gakomeye. Pastor Kim na Muyango. Pastor Kim yanunguye. Ariko azabibona ko yanunguye. Yicara bizi kazabibona. Mujye mushimira abantu guys. It's good. Uzi ko umuntu kuvana kuri 500 sha wasebye unabyanze. Cyakoze byagwaye mu firizo w'intare ndeba ndumirwa. Thank you, may God bless. Ariko uzi ko kuva nabana aragera muri za 70. Ugiye kuhagera mu izina rya uzigera unagerayo uzagera ukagera mageragere Genda kagikuze. Rata kirama nge ndakwifurije hagere mwana wa mama. Urakoze raturekana n'uyungoye. Amen. Uko ngiye byanze nihebye nakundi reka mbyifurije bagenzi bawe. Ariko Godfather nimba riri Amerika yarangije kuri 57 urumva kuzagera kuri 70 bisabye. Wera. Ibintu birahinduka wa mugani wa bijiyo bija. Biranahinduka pe. Yose ndi kuri 500. Twatanye mwese n'abaciyeho mwese. Wanatubyiniye turagushimira. Neza wibuka kwa mwakura mabari ni bakanda. Naya gatari gupfa kuvuga yumiwe. None murebe aho bigeze. Ibintu birahinduka. Kanisubire mu buringe kuryama kuko ndabona bari kundanga ibiryo byahagaze. Ni kesi y'ibrodo. Yes we. Amaji nsigaye nzira agatima Neza kawe wini urakoze cyane neza wini. Nawe ukwamiyeho. nabyo ngenda mbireba nkabyigaho. Neza wini asante sana kabisa. California. Maze gukunyuza n'ijisho agatima kawe niko gafungura ibintu byose ariko usigaye ndeba uyu ninde Ineza Winisha. Thank you my love Ineza. Thank you Bobo Giselle. Thank you. Agira ongeza kuri 44 basi. I love you too Ineza Winnie. Ngubu tugeze. None sumba Neza wini ntabwo ubwa mbere njya nayemo. Ariko shimana yanjye mfa. Thank you. Intime, thank you Ineza. Thank you Giselle. Thank you mana yanjye. Mana mbaye wande koko bashobora byose. Nacumuye iki? Yego mana kubura kandi we. Mungeze kuri 44 wapi? Bimaze yisa 43. Wabuze utanga udutima tubiri kweli. Lila Miracle. Ineza Ineza Teriski, Happy Women's Day. Atayari Ineza Happy Women's Day subwo nuko bayivuga. Yo Atrice mbaye wa mbere wifurije. Cyakora niwe wa mbere uyinyifurije shu. Felix bageze kuri 50. Uska niwe wa mbere ubimbwiye. Thank you so much. Miracle kanishima nishikira kuko n'ubundi urabizwa ngo kuma ka ice cream ndabizi ntari. Shareba biri kuza umufirizo na firifiri. Cyakora ri uranunguye. Happy Women's Day niwe wa mbere ubimbwiye. Nekereje ko nshaka gusohoka ariko ndebye umuntu tuzasohoka. Nanjye ndakwemera. Babara tuzagenda tukura Wera. Thank you, may God bless you. Tutubana mukura riri. Sinjya ntubona tubana na radio koko. Pastor Kim aho hose wanganze. Asorese kuri kano riri.
Kana Eh, reka kansoreza ese ni agaki noneho Kimu yankanze. yo thank you duspise araguhaye riri nanjye ara thank you inde duspise thank you witwa duspise Mm, ubonye akantu nshoreje riri ubonye akantu kari nshoreje gasekeje thank you very ni agaki much. buriya kariya kantu Thank you Ineza. Yiturwa indi. Ineza ni capacity nawe uziko ariko nanjye mbwire obe duspise thank you abantu bose bari hano uyu banza mu b'igitsina dusabe gore peace happy women's day riri thank you dusabe Keza. peace happy women's day dusabe peace dusabe happy peace wandi wa women's day Belgique muri abantu bakomeye cyane Anime nzeri inde uwuhe Diana wo ndagusuhuza Belgique 600 dusabe peace soldiers. wo muri Belgique wo mu mama Mwita mwiza 600 soldiers nawe yanunguye. Njaga muraza Peace, akaburesinga abandi bana atandeba ariko yesa nungura kabisa. isi n'abandi ba Belgique aba Belgique niba ari hobe nkeka wa mushiti bari wacu nkeka ni we nyama amaze uraho kudukanda Gusa babwira twese bamwe thank you yo boniwe thank you Nela Peace. Nela thank you aba mama bese bari hano n'abakobwa mbifurije umunsi mwiza wa Women's Day Yago mungeze kuri 80 bafi. Yago bakugeze kuri 80. Yago agere kuri 80 ngere kuri 50 Kiramani 50 Amaji Magiveni Eric Tarani. Eric 50 yewe numiwe ibaze ko navuze n'urwanga rukaza Godfather ijana nawe nkusetse shu Yesu urambe Godfather ntabwo yagira ijana. nyambara ko mwakumirwa ra Godfather Cese yikanze. yaho nibereye ntacyo mvuze Yesu big energy number 1 Lilina Miracle number 3 Kiramani wow umva Ese abantu bacu base bajya kuryama bise bikonje. Muyango yagiye kuryama. Miss Belize Berlina none se ko nta muntu yari kuba kompeta nawe ko pastor yahise agucomoka Pastor ariko yagukanzeho. Pastor wanjye yagukanzeho kandi Muyango niyankanzeho. nose Muyango pastor yakanze Ungira wumve ko pastor Muyango nawe yakanze atasanzwe. Muyango yakanze ku bantu bose ra Ntabwo yankanzeho ngiye. ku bantu bose Ntabwo yankanzeho. Muyango yankanze Muyango ngiye niyankanzeho. ndakubwira ni nyamara riri ari mu bantu banjye mfite bajya bandwanaho rero ukagira Oya riri n'uwa twese ntari. ngende wamwise kabisa Ariko pastor Kim nakateye ubwoba baze ko yankanze nawe akagukandaho. Kugira kwereke ko adasanzwe yankanzeho nawe kompetita gukandaho. reba ukuntu pise rukanda ku bantu bose this Yago. Jisi n'umwana mwiza wow dodo abo kanze mwese Pastor Kim ateye ubwoba bazi ko yankanzeho n'umukompetita akagukandaho. pastor Kim ararenze ubwo se katankanzeho ndi umukobwa we ariko Keza wabibonye twebwe abakobwa be abakristo twebwe abakobwa be abakristu be yanze kudukandaho yabibonye Yagiye namwe yabakandagaho turi aho ngaho ariko. Namwe ari yabakandagaho turi kukanwa. how are you beautiful otoshiri yakoze ndishimye ngewe pe ntacyo nshinja Godfather Ahantu narindi kuri Denise avuga thank you nibirara. Denise happy Women's Day Denise Ase no musika wa diaspora ngo neza ahembwe bari. mwamuze amatariki bahengewe oh thank you Denise Denina Denise thank you Pastor Kim byanze bayi. Ako nawe wasigirire harabaye wana Pastor Kim. Pastor ba Bronsikarite ibyo wakoze Denina birahagije Denise Byakoze birahagije kandi. Je wanunguye buriya wane ubwoba. thank you Denise thank you Denise Pastor Kim ubwoba cyane. no ndabigeraho ntukihebe utarapfa Denina Deni shakishe Pastor